مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك campore perang penting ulawere isinaka buru baik sabab kurang bakal mati sakarat nyeri nakaliwatiwa karena ibadah diliwat tara campore perang penting ulawere bisinaka bupae sabar orang bakal mati nyawa dipunutku Gusti Rajanya Krawati kebisa nyingkiran pati Maulay sholli wa sallim daiman abadan
bakal mati nyawa di mulutku Gusti. Najan Raja Nyakrawati bisa nyirang pati. Maulai al-Sali wasani daiman abadan ala habibika sakarat nyeri dan kaliwat karena ibadah diliwat tarang alaku kersolat kadung kaliwat langkung nyembah kayang agung syakarat keri kalangkung jasa Maulai al-Sali wasani iman abadan ala habibika sabar orang bakal mati nyawa di punutku Gusti. Najan Raja Nyakrawati sebisa nyiran pati.